No, nije to inače tako, nego, ali promijenit ćemo mi bravu, ne bojte se, donijet ću kupča novu, uračunat ćemo to u cijenu, opa. Evo ovdje ima upravo ono što ste tražili, znači malo boje, usisat, bitno je da nema vlage i sutra možete odmah kufere donijeti. Ali ovo je konoba? Da, konoba. Pa di smo nego u Dalmaciji, konoba naravno. Znači vino koji Junđuša 19 gradi uključeno u cijenu, to ću vam da besplatno. Gospodine, mi tražimo dvosoban stan s terasom za djecu. Treba samo malo usati. Pazite, dica vam mogu past sa terase. A razmišljajte ovako, znači konobu možete klapama iznajmiti za pisme i to je to. A uz 2 čaše vina možete vanka ima i bazen, kužite. Eto viš. Aj. Kad su dobri ljudi sve se rado govori, a? Aj, vidit ćemo, aj. Ništa ostaje. Dakle, ovo sve što ćete vidjeti, vjerujte mi, ovo vam se isplati čekat. Ovo vam je nova gradnja. Biće vam useljivo za 3 mjeseca. Već 8 godina govore da će ovo biti useljivo za 3 mjeseca. Ali građevina vam je kao i cjepivo ovo, znači dok nije sigurno ne može se to ide dugoročno, znate. Aha. Imate penthouse. Šta, svaki stan je penthouse? Da. Znači evo, svaki stan je penthouse. Je legalno? Cijena vam je 4.000 eura kvadrat, sa garažom je 4.500 eura, ali nemojte to okolo govoriti, navalit će me ljudi. Kužiš mi je. Dobro, ajde, uzet ću ja 2 brave pa ću vam drugu da gratis, tako se to može kupiti dole ovoga. Nego što ste ono rekli da vam je bitno? Šta vam je još bilo bitno? Pogled ste rekli, jel tako? Pola? A dječja soba? Pa dobro, šta dite zna šta je dječja soba, šta je malo knaufa i to se pregradi i to je soba, Ovako, za vas kvadrat 2.000 eura, vlasništvo vam je 1/1 s još jednim čovjekom. Super. Znači, ako ne ništa, ovaj će vam se stan sigurno svidit, vjerujte mi. Ovako, vi ste mi 12 odrptus za ovi stan, ali vi mi se sviđate, ostavit ću ga vama. Znači, toliko je navala na njega da se ne mogu doprijeti. Kako misliš, 12 pa od 7 sati smo zajedno? Dobro, zapažate, zato ću ga sigurno ostaviti vama. Znači, možete slobodno pogledati, ovo vam je soba, ovo vam je primača. Kakav je ovo nered? Kuhinja je useljivi odmah, ne brinite. WC je ovo, a iz WC-a ovo je Josip. Znači ovako, Josip tu živi pa je 100 eura radi njega, ma nećete ga ne primijeti, znači on tu kad nećete ga ne primijeti, 100 eura je zato jeftinije radi njega. Kad se do 10 izaći si rekao, do 10 si rekao izaći. Znači ja ga ne primijetim, od kad je on tu već 10 godina, niti jednom ja nisam znao onda je prespavao, eto. Ajme, meni su svi oni stanovi katastrofa. Ma pusti to, meni je konoba top.